Asaba ni banyabo kanswenti muri bulungi mwale mirimo mwebalo kuyiya. Ono ko lwailo nsobola okubanga nsinkana ko omukulu bwe baabika baba bakubika. Zena bambika? Bakubika. Atiza nafa. Mtu wafa. Ayo ndimsa nofino mtu seko. Mfendo chawazinga kunsikondo kambe. So baba sobola okubanga olamusa ku bantu. Kode bakagwa abawulisa Hussein uliyo mutya. Mwebale kuwagira mu isuka ono. Twetanira ino abayisuka abalina empisa. Yes. Era twasaba abantu mwena abali ku mikutunga gino mukozesa emikutunga gino okutumbula obusoga okutwala obusoga mu buntongi ogwo n'ogube guba omulimo kwenda okwebaza sebu olw'okosa omukutu guno obutavuma nti obusoga bukulu n'obutusinga obukulu obutayikiriza kubuniinirira tona tukole ensobi nikatuukira wabusoga enda dakola ensobi ayi wakati yakuba owuwo yakubanga akola ki awumba kabiri tobuyikula bubikule kintu kyo twenda kyabazinga twenda kabiri mumale mubabe kitiibwa ekinuma nti munalya miliyoni 3 bakoba muneho wadimpa nakwanti benze ngaba miliyoni 3 tigaba miliyoni 3 kubeera ndizira wentani kodi gabira ba TikTok andizira odizira ndizira aya atenze nenda ina abantu abakola ebirungi era abantu abakola ebirungi mbawe ebirungi aiti bawo busente yuti ngokoze channel tukuwe miliyoni 3 ndona sente musale doje okola ku channel eno ero ti sente mwana itwekizanga na muntu kuwa miliyoni mbwakuwa ile nebiki miliyoni tegula nanga itoje namba ile yanza baba kale buti ifo cyo tulina okola nimwe nanti emikutu gye mutu gikozesa kutumbula obusoga n'olusoga n'okukola ne ku nsonga da busoga n'ebitongole betukulembera bitandika obakozesa mwena mu benti mutandika ofuna ku mpiya mu mulimo guno omulungi go mulikola mukolera busoga niko nayo nobebaza era ne baba kyabazinga amulopeire Tubona amukobye nti wekubye ko kifana n'abaana abo niyo mwana abalungi abali eyo muibe tulifuza tapa titwetaaga gula muntu ife tulina omukisa tusika abalungi kibumba abe nimwe amina